Arena mo sa Rosalinas. Hey guys, so we're here at Rosalina's here in Dumanjug and I'm with DJ Jackey. And Yes, hello, good afternoon. is this your first time to try out the chocolate? Yes, first time ko po nakakain ng Chocolanay, promise. It's actually my first time too, so let's go ahead and taste it. I'm so excited. So, your first I'm curious good as to how this tastes. Kay sa syudad medyo mahal ni siya. Oo, pero looks delicious, promise. Pila ni siya? Pila ilang usa ka whole na lingin ani? Pila niya sa kalingin? 55 na siya. For only 55 pesos. full na siya. 55 tibo? Oo, Wow. diba? Oh, And there are 8 slices. 2, 4, 6, 8. Kuha ko sa gikaon. Kaunay med ang usa. Silawan na to. So, Okay, di so- ko magpalabi. Kaya mga on pa tadaghan. Okay. Pero na ko pali okay. Mabalik siya, it's okay. Wala, if you can see ga. Puro ganahan ko Awas, pagkaon awas. sila itong BP boy. Gawas-awas ang choco. Dali, uy, Jeff. Pangitante ka? Real chocolate. Baga ilang chocolate no? Baga lang chocolate niya. Dili siya. Guys, if dili mo mamalit, init-init pa siya. Yes, actually lamig din siya no. Unlike sa uban ng mga muna ba na balik-balik. Ikaduha na ning med. First time po di mo med? Hello, thank you kayo Rosalina's for letting us try for the first time. Hindi may kasulti. Okay. Speechless ko sa kalami no kada katilawan sa uban ng mga Chocolanay dili na ni kalami. Alam mo, Dili sa ina ni kabarato, di ba? Very affordable kaayo nga lami 55. for only 55 pesos na. Perfect kaayo no. I tried to order sa Lapu-Lapu. Mm. More than 55 gito lang price. More than 100. So, pero medyo layo-layo ni Dumanjug. But if you plan to buy pasalubong for your family sa Cebu City, wherever you are, Yes. daghang pasalubong diri ang they have Chocolanay filling for sale, peanuts of all Tangil. sorts. They even have face mask and face shield if wala mo gidala. They're located in Tangil, Dumanjug, Cebu. Tangil, Dumanjug, Cebu. So guys, do they have a Facebook page? Yes, Rosalina's. Rosalina's. Okay, so check their page out. Because pwede po mo magluto-luto diri. You can cook your own food. They have marinated meat. Or if you want, they can cook for you as well. So, see you later guys. Mukhaon namin. Gadali na si Gaile. Sige, bye. So we have DJ Jackey and Gaile. Hi! So, we will try to cook ang ilang famous na pork steak, no? Pork steak. Pork steak. Pork steak. Pinoy pork steak. First, kailangan na mantika. Pour some oil. So, before you put the oil, you make sure na init ang pan. A bit. And then, normally, ang mauna kay garlic. But since dali masunog ang garlic, especially if init ang pan, we will Bombay. cook first the onion. Bombay tama. Bombay tama. So, muna siya ang technique. And then, lighted na ang onion, then we will proceed with the garlic. Garlic. Come on.
ang karne diri marinated na daan. Teacher na to si sir. Namoy bisita. Wow. And then, ang yahang bell pepper. Kumot kayo, marag gigutom na dito ko. Diba? Gutom na jud ka. Gutom na gid kayo, inana kalami, lamas parang daan ang giprito. So diri sa Rosalinas pwede sila magluto og ilaha. Yes, pero sa mga luto ilahang foods and naas lang available kayo. Plus, and no limit of rice mo ada kag 18 pesos. Pesos. Oh my god. Wow! I can wait forever. Yabag, yabag. Sure ka? Ayan nga. What's this, Leah? Then ay pineapple isagol. Pineapple. Pineapple na siya. Wala na Add meat soy sauce? first. Soy sauce and vinegar. So, ito siya sa ipasimmer. What's this, Leah? Sauce na siya sa pork steak. Okay, Ah, sauce. okay. Sauce sa pork Pork steak. steak. Anyway, So, si saman tayo napil ng water. Ito sa siya ipasimmer. okay. Sige. Anyway, ang pork ay marinated na. So, Yes. think lami na yun siya. Mas malami pag yun, depende sa pag-ukay. Yeah.